Kami semua tinggal di perkampungan, desa kecil, ya desa kampung ribut. Warganya ribut, RT pun juga ribut, RW pun bukan ribut. Ini si Bastian kemana lagi? Keren amat Bastian, mat budek. Katanya ngajakin begadang buat bangunin orang sahur. Jam segini belum nongol. Nggak dia nong. Pergi. Nongol. Aduh, tadi teh. Tadi. Kita nyanyi yuk. Nyanyi boleh. Udah. Kalau nyanyi gue demen dah. Sini. Dia aja kita. Dia nyanyi. Emang bisa? Iya. Kalau lo emang bisa main gitar ya, gue tes dulu nih. Coba lo pegang grip A. Nggak tahu. Masa lo nggak tahu? Coba lo bacain. Nih, ini. Tangan lo kaku amat sih. Baru belajar. Kayak gue kering. Nah, ini namanya grip kunci D. Grip kunci G. Kalau begini D. G. Ini D bego. Kalau lama ngajakin gue. Gua budak. G. Nyala rusak lah gue orang kalau nyanyiin yang kita belum bisa lu. Ini nih bikin gue sewot. Mendingan gue sahur dulu nggak ketahuan. Depan nemenin lo. Gue bercanda tahu. Lu kira gue budak apa? Hah? Emang lo budak? Tadi nyuruh gue megang kunci G kan? Di buku musik kayak gini gue liatnya. Nih kunci G nih, kunci G. Ngomong aja lo. Sahur. Udah jatuh lo. Bisa aja lah ini lo. Sama film. Sialan lo. Ngapain?